kulingana na umri wetu. Kwa hiyo nawaomba vijana ambao siku zenu zinaendelea, iwe vijana wa kutumiwa wakati wa kuletewa maendeleo alafu mnavuruga kwa kupewa kitu cha kutumia kwenye tumbo. Angalieni maisha yajayo. Maendeleo yakija ni yenu, sio yetu. Sisi tumeenda. Kwa hiyo nawaomba sana na wasihi vijana, msiwe na vurugu, msikubali wanasiasa watumie mvuruge maendeleo ambayo rais na tunaomba sisi tuwe na utulivu na tuangalie kabisa tukaribishe mgeni wetu. Tunaambia vijana yetu kwamba hii ndio wakati ya kipekee kabisa. Tunatarajia watuletee sisi maendeleo, kwamba president anakuja, wajitokeze, wawachana na mambo ya siasa ile ya upusi na wahakikishe kwamba tumekaribisha president wetu. Naomba sana vijana wetu tujitokeze kumkaribisha rais atakapokuja kutuletea maendeleo. Migori, nina imani na vijana mtatusikiliza. Palipo na wazee hapaharibiki neno. Vijana wetu nawaomba. Kwa hiyo tafadhali muondoke, tukaribishe rais kaunti nzima kutoka Sunai. Nataka tuletee maendeleo kama ya barabara yetu zile mbaya, na kufungua university hii ya Migori, na kuangalia kwamba ikwae ni Suba University ya Migori. Hizo ndio vitu tunatarajia kwamba president yetu akikuja atuwekee university, na hii barabara zote mbaya tuone kama itakuwa mzuri, especially ya kutoka Kababu paka Kopanga, paka hii ingine inaenda paka Meuru. Sindilia makura zetu sote na tutapatia mtukufu Rais Ruto, kwa ajili yeye ndiyo peke yake ametuletea maendeleo yenye tunaona na macho. Tunaona vijana yetu kama sisi watu wa Suba, tuko na kijana yetu naitwa Mbadi, ndiyo anasimamia mambo ya fedha. Kwa hivyo sisi tuko nyuma ya president kwa haki na kila kitu tutafanya.